MLA Rup Singh Teron amithang Socheng constituency along amatda party alam pen sangkiron kepla. Labor Union Karbi Anglong pen West Karbi Anglong chingrum si kangdang amai kangni. Online class upon network kavidera jok kisung nang. Dikrut sarpo abuha nanglitum anam jum hekpen chume sen ahan long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kilong jia sona mung lake hantu me hek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponeji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga chai megalongta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke ji aphan 8761940579 la pen 9365239862 along humri lote longponeji lapen ming chibi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asian deng ingpu poniglo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbianglong kardom karbianglong life da Abirta longpen nilisami juli baby nana jetha bertang ton pen Lakhapli Socheng MSC constituency ka parlo rong chega habar rong ka chukim rong trok rong pen don phoke barara toma phan party alam pathesi sarkar pen nangke pale asang pipon pedet posi sangkelong dun dera ratum akoiwan ka phere meme covid-19 avor puthot nangke thor pen ajok Assam State Disaster Management eka hin pen lockdown ki bi ponche ga hut ki dukila aratum choklem chodama thai ka be pen kangchir kelangit penangan chechak nanglo Lapusona pora hut an e oman ke humjok plot nang jipwa jok sarkara hin pen khei thorom la pen party plakpon pe pin pen anutin setamia ke joy pen sangi muvet posetami longdu nang jipwa jok bangswa sangkiron padopon Lapusona pora hut Socheng constituency along tami bangswa sangkiron hut ke plak dokok posi lamki nang klanggok MLA Rup Singh Teron amithang Socheng constituency rong check walong amata party alam kapathe pen don phokke batum sangkelong dun de darabangke ningduk nini Sangkelong dun dia raratum kajathana tengke party hijanang bong sang chiron deadlang laswa phijong si ahin do pulote nangba konpo bajok nilitum ke sanglong dun de deloposi aning chepa oirinti bang khobor nang lupe party ka pe khan pi e puamat nili chedam thujui lo mo dun nakte thrak dugi pumat nili hem chedam igjui lo madlong on de delo kopi loge puga tongke ipua the mane kenelo nang tungke party ka crack parge Sangyang senang pute biar sia suhi coba pada dakti belkang wa ane nang pupo ya kan biar sia suhi nangi tapi nili tu medun lah nili tu merong suke biar sia member long tak son se hang thek ko du ke boy tu nili nila sama su don de long para nili de hak che pon lo che pon nak tu sama su nila si jirang tu ju Sangkironta kanghu ajo amatsi kachiron puta alang litum akoiwan Gilong tum matela ke flag bangalang tumane alam the bangalang tumge laso sang ni pipede tumate ni tumalong party nang jonum pupuselang tumani chema tharong lo sita lake alang tum party mata abu ra chupe kom paselang tum klempon rong lo lapen alang tum keron pusda boy phit sita alang tum aju siro analu siro nang polo nilihin penching tenge sita alang tum la party alam ka pit he joni sita nilihin penga thake lake party hormung gali nilihin berngama thajar bangke athela dake minority le ta minority ron ponangi la pendake opposition alam abelon kaddo ka via party bhane pon hey nang ko sitalang tume opposition party ke banon ting kompeda tu me penon july la chikto yoniang bong alang tum pon pedalo la soteng pulote karbianglong karbiakhe komantu lo kaching thodon po Pinier ni anta party alam pathe bompen nangki BJP nangki Congress nangki APHLC puchi pupon bom lang bulote karbia the kesum jerap thek thilo hamran pen daniel hi karbian longla Chongda chotulo mate labor union atum akimang phutha kapachun da prangja phanpura karbianglong pen West Karbianglong labor union atum chingrum si kangdangamai kapadupon
Kedam tang pai ni phai pli arni Karbiang Long la pen West Karbiang Long Labor Union atum chelangsi Adap por phai ke por Kheroni Congress Model Committee asahem along kangdang amai kapadupon Karbiang Long Labor Union amai phu men sing rong pi pen ka chapahem phu amai along KALU mate kalu bidisar bidasing rong pi West Karbiang Long Labor Union amai phu manof kram sa pen danglok penang an kacherab dona bang phu bang phiatum chetong don Bangso amai long jasemet chongdat chotelo atum penang ana kisung ko sonsi ke claim ke dam pon pen kapajok pon thek jima an parta labor union ake mang kapachun ponda prangje aphan jethan chimon pon ring tisi labor minister aphan pinpura lo kapaje ramje aphan si kache sek padu pon lo labang so pini jon standard ke donang ko alam ke itum is west pen labang so ake manga teng pen nitum phan labang so labor bill mane nitum ake manga teng labor union ka dok nitum Karbiang Long rat atok anu litum methang ke charge up thek japan dak jini ke district council Karbiang Long CM alang lipantan nitum chuning republic lo atema karbi atum kiduk dat ke boy dat a khe pina kosel nilitum sidamela bangso kadoga we nilitum phan labang so bill tame napa success pon japan nitum methang labang so methang along ri nitum anse ke claim ke dam labang so nilitum ke mabe ke pame ponsen japan nitum adak west east nitum labang so john standard meeting labang so nitum khanang ko kalam theke nilitum lahana is that we are going to announce all the public so that our main provisions is to create labor department in our Karbiang Long Autonomous Council. This is the most preference that we have demanded to the government. And likewise, we, the economically backward society, we need the well and welfare according to the economic sense of development. So this is needed that well and welfare we need to obtain. As for example, the labor family is to be obtained ration card and identity card of the many government schemes, many options for the project. All these are not equally distributed by the government. So the labor society suffer most. That is why we want to obtain all these. Kheroni pen Mohonteron Karbiang Long Live Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo koila mati pen kahilo kilometeren ko isuse maya rong malom school lo kacharlia osomaratum online class aphan KAC CEM tuliram rong hangalong network kachuhang Hako phusar phisara kaya hud rongrok ki jui kelema son ke phengnuwa oblumsi gari motor selampo osomaratuma phan ke pa jui ke palem lapuson sido bontanona kaya hud ke digital kai pinaka jok apia po tumta bihega ko pensi mobile phone pensi ke pa jui ke palema son ki pipon digital kaya hud ke plan ke phiara ratuma somaratuma phan ke kopia sona mungsi ke nang son mata pipon un bonta ilitum Karbiang Long son ke ongdung hawara long ke digital kai ke helowing lo rihinga me kilele pen chenglok mobile network anta kilele dupiklang labang song theke nilip constituency ka parlo koilamati pen kilometeren ko isu se ka helo mairong hangarong alongki pinirni anta rehinga mail pen mobile network ka vidara jok kacheleng ja phan towar ka hinu chota kalilang break jam asona mongta ke phudunde ke longdunde dupiklang lapen normalom pirthe angkang pialong corona vorahut school kang hap klanga joini mobile phone pensi class ke enang sai delo Bonta mairong hang arong malom kidu loka charlia osomaratum ke online class ke enji aphan anta network kelong ji aphan ke damnang habira jo inglongang songalongsi hemtap chikim damnang ko kan pinlo lasi isi baga network ni tumarong inglonga hawara phan panongra airtel tame jio tame tower nang pipon vek thapusi kisung ke phovek mairong hang arong arat sarphu riso ejang aklimang pharatum pen KAC CEM tuliram rong hang aphan kachuningri padopon renti Nilitum ladang mai timung arong long nilitum kasiksak nai lake sonido isona bangke nilitum kidam ke bang towar pe ni lo la pe sona bangke nilitum la phone chinki network alam lo nilitum stami lo charli tum ta do sitami nilitum along network ka vi pen jok pinang ano somadong online class ta ke enong li atum do la sin nilitum stami sa tu ram long hang aphan jisemet ke chuning rikang tung lake network aputhak nilitum mai timung arong anata isi a network nang pite pusin nilitum sar phan chuning ridin la pusi damom lo ngadam tang an bang ke mithang
ini heng no dak kedua dem lo metang cik klempon lo metang se tak lo pusida mom lo stame ningkreng hotla puda suli undar le stame non la barikha chala hod bang ke nil tum ke dam ke bang aphan sap ka sik sak du ko lo men lang the lang pleng ing han hai hoi pen li tum ke dam ke bang aphan kisung du pik apen ke so kyun ek ni tum hospital stame ni tum che poni phan stame pe ja e pensin ni tum che ponang kok ti lo tenang tum la लोग चाली बमो सुमार तुम ऑनलाइन क्लास पु के ला सोहत के ना तुम नेट पे नंग जी इंटरनेट पे नंग जी स्मार्टफोन पे नंग जी ला सिना तुम कोना ला दम दम के ini tum la dak rong pen la so online class ki padudan ji adim an ke non la na तुम karja abdim hello di la non ni tum karja adim hello la hello dak si online class tamini tum padolo rong pen ka hello kilometer hini andole koila mati pen samson ingti Karbiang Long Live Karbia kheta khekang thimpusi kedam tang ningkan ko an pendoni chipu bomlo aho Karbia khelong jutang jubat pendang lo lun tumo nim rokomanta dopetlo binong montala solong methang alam pen keto kelangjia phanta methang keto amega bang kenang sot binong Bangso Puthak Matha Ponsi Dipu Municipal Board along Achokamar Lapen Dipu Chepong Sajira Mekar Robinson Teron Pen Karbia Lam Ketok Jamek Paklang Ponlo Alang Lika Paklang Pon Ketok Amek Lake Mekli Kebra Pli Ando Karbia Meke Kedamtang Parukre Sirkep Kebra Troxi Aningkan Pensi Ketok Pangcheng Pon Bomlo Tebon Sita Karbi Risim Kangtang Ki Ot Song Trokatum Pen Non Lamdon Kachetok Jia Hut Karbia Lamta Dead around 8 sedula long kaparlo ponjia phan ke tha ponjia lamdo lasi 8 sedula long Karbia lam ke palodunji pulote amina ke togame kalite devanagaria mek kirimdun kenang sotposi teron asang hopen kidam tang pai pai ni phai pli arni dpc ke asa hemalong theran kya mai kang ni hutsi bangso alam the phuthak ningjepon noni ni la Karbia ko somse do bukan ni bom so se hem king hum no te mola hem ki adon ka doi anai ne ki bung nang lang pene ya ki king ha na ki abran da ki bung nai pa ki hem ki hum nang lang ko lam ma ni di bang ko tamen ni non ke taman ma non na ti pantar no ke ma tai tin tamen mane ke Karbia lam pen no ko ek pes mane ka sam islam ko ek pes mane english nang ko ek pes la so mane hindi nang ko pes alam tum ame sang nang ko di po ni di ko so ko pe si to Ancalang tu nang ketok pun nang celang pun di besar. Aku pun ketok tu pun budi pun. Aku nang sesuatu macam macam mata ketok. Ketok tek mata ketok ketok pemana. Sekolah Inggeris sampai nang ketok pewan tapi ni dah Inggeris bilang aku pun Inggeris lam ketok lo dah pasti budi. Mama ni Hindi nang ketok lo di bilang aku pun Hindi ketok lo budi. Tapi oh ini dia asal masuk dulu kita me 90-95% dia job dulu kita nang set. Nasi alam ni lah tu. Kalau aku menurut bang ni, kalau itu, nanti yang si cok kecil pun dia lah bang kecil tu, angsi mau perang bang pakai menang boleh. Lasinili kapaklang Karbia mek kedengja phan Karbila meramai mate KLE atuma phan pitanglo anparta kechengsi lokachar liang dengalong bangso Karbia mek alu thui tokponsi kethan ponja phan tami Karbi Language Development Board aphan lo pitanglo posi Robinson Terona hinpen phirangkia mayalong pangdak pon Non an kapaklang Karbia meke phan pharo choklim lopu kalida tahai setame KLE atum jongsi dengde rapi ilote kele lealong do anta pakeng pon thulongpo sonsi Karbi phai mate lakha numeral amek tami kapaklang ponjia phan jesik lopota Robinson Teron thantu Ya rapul bang ne mate na ne ning na pakai bang ne masih aman non aku kodo la tu na tu Karbi long ne jadi yang nak membito malah hai lam sing bai sing sai masih ni kita Julai lo non ni kita Juni selang sih ini aku ini kita tu है ke tok ni stok lah la ke ning do la la tu sia lam bang ke oda ni dia men an kan ko dun se ti mung sar bang lam ni phan pare ni mo ke itu Karbi tung ke isi ini ke hisap lo suri kan lo suri si an ke tu hisap ke tapi nak pada ye tu suri kan pada suri ko songke pucot ko sampai je hisap ni ke lo Allah kan ko ke tu hisap tapi isi ini hisap ambil itu ada isi ini ambil kita orang ni solang ko mat la ina to Karbi long ni to dapat minang kita News report Bikram Kro Karbiang Long Live
Bodo Territorial Council All Bodo Students Union Tiripia Maipen Karbi Anglong District ABSU mate apsu asong atum kachingrum pen kachethan chimonamai kapadopon Kedamtang pai ni phai clear ni por phai kri simalompen Langhin constituency ka parlo Langhin college along All Bodo Students Union asong along klembang atum kedoan kachingrum amai padopon Karbi Anglong District apsu amai phu Jones Basumatari kachari ponamai along BTC apsu tiripia amai phu Dipen Borok Dunmai phu Khauramdau Warji Kongchunbang Khonindra Basumatari lapen KAACEM Tarendra Brahma tumta chetongdon Maya long alang itum penangana jak kiding pen nang kache songbom kevang boma kemang jasemet STH prabjin pen chun tappo bonda chunche tikke je songbom nang jipusi kache thanjimon padopon lason si alang itum school college along anta bodo alam do vek nang jipa kemang ta kichunlo mate chunvek poputa karbiang long kido bodo arara tuma phan BTC pen kevang apsu asongja po tum pen pachini tekang সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিখিনি সমস্যা আছে সেই গোটেই সমস্যাবিলাকক লৈ পেলাই আজি আমি কোভিড মানে প্ৰট'কল মানে মানি লাংহিন কলেজৰ এই মানে প্ৰাংগণত আমি এটা বুদ্ধিজীৱীসকলৰ এটা মেল আমি ইয়াতে সভা আমি কৰিলোঁ ইয়াতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ যিখিনি ফ্ৰণ্টাল বড়ো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে এফচুকে ধৰি পেলাই বড়ো খাদ্য সভা আৰু আন যিখিনি সংগঠন আছে প্ৰায় 10টাৰো অধিক আৰু আমাৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকল আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ মানুহ আহিছে মূল কথাটো হ'ল যে কাৰ্বি আংলঙত বড়োসকলৰ যিখিনি দীঘলীয়া যি সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা পাহাৰীয়া জনজাতিৰ যি মৰ্যাদা আৰু ইয়াৰ লগত এই কাউন্সিলখনত আমি সদায় কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যোগেদি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে একেলগে আমি কাম কৰি আহিছোঁ আৰু আগলৈকে একেলগে ইয়াত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলোৰে সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদা ৰাখি পেলাই সকলোৱে জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত যাতে কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা বা ডিমা হাছাওত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী Fuluni pendir chuna rong pila pen Langhin pen sarpang ring ti Karbi Anglong live Tang di pinya dapat Abirta gela ponsi kang toniklo